Nibyo igitondo kiza, igitondo cy'umugisha, ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza ku itariki 26 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025. Njye mva kuri mikoro ndi Bosco mutaramu cyane kubadukurikirana, ubwo ndavuga bataramukazi, inshuti, banwanyi, bavandimwe mudukurikirana amwerere mu gihugu cy'u Burundi, amwerere muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubaherereye mu Rwanda ndetse n'andi mu bice bigiye bitandukanye, mwese mbaye ikaze hano kuri Region Info. Muri iki gitondo tukaba tugiye kureba uko ibintu biramutse bihagaze hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu rero bikaba byamaze kuba byahindura ishusho kugeza ubwo kuri ubu ngubu abagize itsinda ry'umutwe wa 23 bivuga ko bamwe muri bo batangiye guhunga, abandi bari gusubiranamo, ndetse abandi kandi bakomeje kuba baburira ubuzima mu mirwano rutura ndetse inakomeye cyane ikomeje kurangwa ndetse no kugaragara mu bice bigiye bitandukanye. Iyi mirwano rero ikomeje kugenda yumvikana aha muri teritwari ya Masisi ndetse no muri Warikare. Amakuru akavuga ko yaje gukomeza kugenda yumvikanamo imirambo myinshi cyane. Ubu ibitaro bya Sebeka Ndosho bikaba byakiriye inkomere ndetse n'abaguye muri iyi mirwano bo ku ruhande rw'umutwe wa 23. Gusa muri iki gitondo ntabwo ari cyo kinzanye cyane cyangwa se by'umwihariko, ahubwo ngiye kuba nakomoza kuri amwe mu makuru akomeye cyane aramutse avugwa. Igisirikare cya leta ya Kongo bamaze gufata ingamba zikomeye cyane, izo nakwita nakumirwa. Sukhoi 25 zamaze gutegurwa. Ni nyuma yuko zimanze iminsi zibasira position zigiye zitandukanye mu bice biri strategique muri teritwari ya Masisi. Ni nyuma yuko basoye 23 muri Buhimba bigakora. Ubu igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kiri mu myiteguro yo gusubira hano mu mujyi wa Goma, nk'uko biri mu myanzuro yatangajwe na Kinshasa ndetse n'ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. European Union cyangwa se European Union, uyu muryango umwe w'ibihugu by'Uburayi, wemeye ko uzaha amafaranga angana na miliyoni 10 z'amayero. Aya mafaranga akazahabwa igisirikare cya leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byo gushyigikira ndetse no gufasha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu gukurikirana ibijyanye n'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege ndetse no kubaka igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Olivier Nduhungirehe ni minisitiri ubanye n'amahanga wa Republika y'u Rwanda. Uyu hari amagambo yaje gutangaza rero nyuma yuko yarabajijwe ku bijyanye no gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Amagambo yatunguye abatari bakeya, ariko ahuzwa n'ibyo guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Kongo yari imaze gushyira hanze mu itangazo. Abantu baravuga bati ibintu bishobora kuba bihinduye isura. Ubwo yasubizaga ku ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, agaruka ku bijyanye n'ubutabazi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungirehe yagize ati kwemera ko dushobora gufungura ikibuga cy'indege mu by'ukuri hadashyizweho ubuyobozi n'ubuswa. N'amagambo ya Olivier Nduhungirehe asubiza DW igitangazamakuru kimwe mu bikomeye cyane. Nago ari ubwa mbere guverinoma y'u Rwanda ihakana ndetse ikanemeza ko idashyigikiye umushinga w'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, si ku nshuro ya mbere ndetse n'ubwo ari ku nshuro ya kabiri. Ibi byagiye bivugwa cyangwa se bigaragazwa nk'aho mu by'ukuri ubutegetsi bwa Kinshasa bwaba mu by'ukuri bushaka kwerekana isura ndetse n'ishusho u Rwanda rwaba rufite mu gushyigikira umutwe wa 23, ndetse ibi bikaba byaragiye bifatwa nk'ingingo yeruye igaragaza ubushyigikiro. Kugeza kuri uyu munsi hari bimwe mu birego nakwita ko guverinoma ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gushyira kuri iki gihugu, nk'uko byaje kugaragara mu itangazo guverinoma ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje gushyira ahagaragara. Ni itangazo rero rikuyemo amagambo menshi, ariko hakaba harimo ingingo mu by'ukuri nakwita ko zikubiye mu zigize iri tangazo. Ni ingingo zigera muri 6.
Icyambere, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kiravuga ko igisirikare cy'u Rwanda Defense Force cyangwa se RDF ngo bariko bashyigikira 23 ibarizwa mu ruryuruzi rwa Kongo. Ibyo bakabikora bashyigikira uyu mutwe mu bitero biri kugabwa muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ndetse ngo uku gushyigikira izi nyeshyamba harimo kuzabasirikare, ibikoresho ndetse n'ibindi nkenerwa. Ibyo ubutegetsi bwa Kigali bwarabihakanye ndetse bwongera kwemeza ku mugaragaro ko ibyo batigeze babikora, ahubwo icyo bakoze bashyizeho ingamba z'ubwirinzi, defensive measures. Ikindi, FARDC igisirikare cya leta ya Kongo barashinja igisirikare cy'u Rwanda kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho i Doha ndetse na Washington. Impamvu FARDC ivuga ko yabishinja igisirikare cy'u Rwanda kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, ngo ibi baba babiterwa no kuba mu by'ukuri aribo nyine bagomba kubishinjwa, kuko nibo bavugwa guha ubufasha ndetse no kohereza abasirikare uyu mutwe wa 23. Kimwe mu bindi bintu ugomba kuba wamenya, FARDC igisirikare cya leta ya Kongo baravuga ko ngo ibikorwa bigaragaza uruhande rutari rwiza rw'u Rwanda ndetse no kutubahiriza ibyo rusezerana mu ruhame, rukaba runarenga ku nyungu z'amahanga. Kuri iyi ngingo, igisirikare cya leta ya Kongo kirashinja u Rwanda kuba rushobora kwemera bimwe ku mugaragaro, gusinya amasezerano, ariko ibyo bakora biri imbere indani ngo bihabanye n'ibyo bagaragaza. Igisirikare cya leta ya Kongo kikaba kivuga ko cyiteguye kwerekana uruhande rubi rw'izo ngabo z'u Rwanda. FARDC iravuga ko RDF ngo yabiri kugaba ibitero n'ibikorwa ndetse n'ibikorwa byo guprovoka, bigatuma FARDC ivuga ko igiye gufata ingamba zo kurinda abaturage ndetse n'igihugu cya Kongo. Kuri iyi ngingo navuga ko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu byo yashatse gusobanura cyangwa se kuvuga, nayo hano yashatse kugaragaza cyangwa se nko kwerekana ko ishaka gufata ingamba z'ubwirinzi, ibizwi nka defensive measures. Ariko wareba ugasanga ko igisirikare cya leta ya Kongo kiravuga kiti twebwe ibi turabikora turwanya inyeshyamba zateye igihugu, ariko bakavuga ko ari ingabo z'u Rwanda ntabwo turi bukore nk'abashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Ibyo ni iby'igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gutangaza. FARDC ikongera ikavuga ko ngo RDF yagize uruhare mu kwica abasivile 8 Katana mu ijoro ryo ku itariki 23 zira kwa 24. Ibi igisirikare cya leta ya Kongo cyabitangaje cyangwa se cyabishyize hanze nka kimwe mu bimenyetso simusiga bavuga ko babashije kubona byaba byerekana isura y'iki gisirikare cy'u Rwanda. FARDC kabisa umuryango mpuzamahanga ndetse n'abahuza b'Amerika na Katani ko mu by'ukuri bakurikirana 5 kwa 5 cyangwa se bashishoza bakareba bino birimo bibera hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose, izo ngingo zose nizigenda zigarukwaho cyangwa se nizigenda zivugwa n'ubu butegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndakubitsa ko ibi Olivier Nduhungire yatangaje, akavuga yuko cyangwa se akerekana ishusho ivuga yuko batishime cyangwa se badashobora kwemera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyaguma gifungurwa, biri mu bishobora kongera gukurura imibanire itari myiza hagati y'ibihugu bitarebana ayingwe. Bamwe benshi bagiye bavuga bati ikibuga cy'indege cya Goma gishobora kuba kigiye kuri koroza cyangwa se kigiye gutuma ibintu bihinduka mw'abantu mwe hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyambere, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gifite Sukhoi 25. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gifite icyo bita drones zihagije. Aho igisirikare cya leta ya Kongo cyabanje kwiyubaka. Ibihugu nk'Ububirigi, ibihugu nk'Ubufaransa byongeye gutera iya mbere cyangwa se gutera amatako hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umuryango w'abibumbye wongeye kugera hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse wongera kugaragaza ishusho n'umuhate mu gushyigikira ibi bikorwa bya guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ku guhangana
n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ikibazo cyo kwibaza cyangwa se ikibazo cyo imwe mu ngingo zo gutekerezaho ni ukwibaza ibi biraganaye cyangwa se biraza kugarukirahe. Icyo ni kimwe mu bintu mu by'ukuri buri mwe uwo ari we wese yifuza kwibaza cyangwa se kumenya. Abenshi bagiye bavuga bati reka ibi tubihe igihe cyangwa se tubitege iminsi ubundi turebe aho bizaba bigana. Kugeza kuri ubu rero hari amwe mu makuru akomeje kugenda agaragara cyangwa se yakomeje kugenda havugwa muri zimwe mu ngamba ziri gufatwa, imyanzuro igenda ifatwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibyo bavuga nk'amahame biteguye gukurikiza. Ibi byose nta kindi kintu bigarukaho cyangwa se nta yindi shusho byagiye byerekana usibye guhagarika iki kibazo cy'umutwe wa 23. Ibyo rero akaba ari ku ngingo y'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, aho igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye guteguza ko mu by'ukuri kirimo gifata ingamba zikomeye kandi zishobora gutungurana. Olivier Nduhungira agaragaza ko badashyigikiye ibikorwa by'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ahubwo bashyigikiye umutwe wa 23. Mu yandi makuru rero, Perezida Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yahuye na Archange Faustin Touadera, perezida mu by'ukuri ni Perezida Paul Kagame na mugenzi we wa Centrafrique bahuye. Faustin Archange Touadera ndetse na Perezida Paul Kagame bagiranye ibiganiro by'ibanze ku bibazo by'umutekano mu matora ateganyijwe muri icyo gihugu ku itariki 28 Ukuboza 2025 ndetse no gukomeza umubano mwiza nkuko tubikesha imwe mu binyamakuru ngo waba uvugwa hagati ya Centrafrique ndetse na leta y'u Rwanda. Perezida Faustin Archange Touadera wagiriye uruzinduko mu Rwanda yifashishije imbuga nkoranyambaga by'umwihariko urukuta rwe rwa X, yaje gutangaza ko yahuye na mugenzi we w'u Rwanda ndetse bagirana ibiganiro byibanze ku ngingo zitandukanye zirimo n'ijyanye n'umutekano wo mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mpera z'umwaka. Yakomeje ati, ejo hashize i Kigali nahuye na Perezida Paul Kagame tuganira ku mutekano mu matora ateganyijwe tariki 28 Ukuboza ndetse no gushyira imbaraga mu bucuti n'imikoranire hagati y'ibihugu byacu, ubufasha bw'u Rwanda ndetse no kwiyongera kwishoramari muri Centrafrique bishimangira ubufatanye bukomeye. U Rwanda rwohereje ingabo muri Centrafrique mu 2020 ubwo inyeshyamba zari ziyobowe na Francis Buzizi zari zirembeje ingabo zari ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro muri iki gihugu. Mu Ukuboza 2020 kandi rwoherejeyo ingabo zo mu mutwe udasanzwe uzwi nka Special Force binyuze mu mikorere isanzwe hagati y'ibihugu byombi. Izi ngabo zoherezwa zawe inshingano zo kubungabunga umutekano n'ibikorwa by'amatora yabaye tariki 27 Ukuboza 2020 kugeza uyu munsi ziracyariyo. Ni amatora yasize Perezida Archange Faustin Touadera aturiye manda ya kabiri yo kuyobora iki gihugu. Binyuze muri amasezerano u Rwanda rwanafashije iki gihugu mu gutoza abasirikare bacyo icyiciro cya gatatu cy'abasirikare 438 ba Centrafrique batojwe n'ingabo z'u Rwanda, ngo iki cyiciro cyasoje muri Werurwe 2025. Guhera 2014 ingabo z'u Rwanda zari ziri mu butumwa bwo gukora amahoro muri Centrafrique, ngo ndetse ni kimwe mu bihugu bifite ingabo nyinshi mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri icyo gihugu. MONUSCO hejuru yo kurinda umutekano ndetse no kugarura amahoro ngo muri Centrafrique, ingabo z'u Rwanda ngo muri icyo gihugu guhera 2016 zifite inshingano zo kurinda umukuru w'igihugu, na 2023 nibwo hahinduwe itegeko nshinga binyuze muri referendum. Ibi ngo bikaba biha amahirwe Perezida Faustin Archange Touadera yo kongera kwiyamamariza kuyobora iki gihugu. Amaze imyaka 9 ayobora kuko yatangiye kukiyobora mu 2006 nyuma yo kumara imyaka 5 ari minisitiri w'intebe. Izo mpinduka zemejwe n'abaturage batoye ku kigero cya 95% zasize manda y'umukuru w'igihugu yongerewe ikurwa ku myaka 5 igera kuri 7. Muri amatora biteganyijwe ko Perezida Faustin Archange Touadera azaba ahanganye na Anicet George Dorogwe wabayeho minisitiri w'intebe wa Centrafrique mu 1999 ndetse no kugeza mu 2001. Uyu mugabo kandi yanabaye perezida w'ikigega giteza imbere ibihugu byo muri Afrika yo hagati BDS hagati mu 2001 kugeza mu 2010, aho niwe yamenyekaniye nk'impuguke mu bukungu, imishinga y'iterambere n'imicungire y'imari mu karere. Kuri ubu rero uyu mugabo akaba twavuga ko yubashywe. Tugarutse nanone hano mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari n'ubundi mu burasirazuba bwa Kongo,
hari indi makuru akomeje kugenda amenyekana. Iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri mu mushinga wo kwindura itegeko nshinga. Iyi ni kampeni nshya, ndetse iyi kampeni ikaba mu by'ukuri ngo ishaka gushyira itegeko nshinga ryandikiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, apana ibyo abanyamurayi bagiye bemprima ndetse n'abo banyamerika bakaza bagatura ku banyekongo. Ibyo ngo ni bimwe mu byagiye byoreka iki gihugu. Ibyo rero iki gihugu kirashaka kubihindura. Ubukangurambaga rero bwo guhindura itegeko nshinga burakomeje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu barwanashyaka ba Kongo batangije itsinda ryo gutekereza mu by'ukuri mu guhindura itegeko nshinga mu byumweru bike bishize i Kinshasa, binyuze muri gahunda biravuga ko harimo kunozwa inyandiko zigenga hagamijwe guhuza inzira mu bijyanye n'iterambere rirambye. Ndetse abatangije uyu mushinga bavuga ko uburyo bugamije gutuma abanyekongo mu by'ukuri bahinduka mu rwego rw'imyitwarire, imico, imibereho, ubukungu ndetse na politike, binyuze mu guhindura itegeko nshinga hagashyirwaho itegeko nshinga rishya kandi ribereye abaturage. Aba baragaragaza icyifuzo cyo gutangiza gahunda yo guhindura itegeko nshinga, ndetse ku mirongo imbere ku rugamba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho mu by'ukuri ikagira ibyihindura binyuze mu byifuzo by'abaturage byimbitse mu guhindura itegeko nshinga. Bisobanura neza ko gahunda yabo atari politike gusa, ahubwo bijyanye n'abaturage ndetse n'izindi nshingano zigiye zitandukanye. Francis Okito, umunyamategeko ndetse n'umuvugizi muri Dynamic Front ya Repubulika ya kane, no bita Nathaniel Onokombo, umuyobozi w'urubyiruko rudasanzwe Frederick Amani, umushakashatsi wungirije mu bumenyi na politike mpuzamahanga muri kaminuza ya Lumumbashi, n'inzobere mu bijyanye n'umutekano, no kubungabunga amahoro mu kigo cya Thales Institute Africa gifite icyicaro i Dakar muri Senegal, ni bamwe barimo bagenda bakurikiranira hafi ibijyanye n'uyu mushinga. Ayo rero akaba ari amwe mu makuru yarakomeje kugenda atugera muri iki gitondo tariki 26 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2025. Reka rero mbashimire, babwire ni mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe, mwakoze kutuba hafi. Mu by'ukuri turaza kuba mu by'ukuri twasubira amasaha imbere turebe n'ibindi biraba bigezweho uko biraba byifashe. Kandi subscribe cyangwa sabone. Nge ndi Bosco kuri mikoro in Region Info, ndo mutarabo cyane. Banwanyi bavandimwe nshuti mudasiba kudukurikira muri mu gihugu cy'u Burundi, igitekerezo nyunganizi ni ingenzi cyane. Dure muri comment kubashaka gukora ibyo cyangwa se imitima, naho ubundi turaza gusura amasaha imbere. Ciao ciao, hasta la vista.